bangkran ketin seorang ru ngakam danang ha. Wat habang ai interview ru haka media wat ban ong nong hikai ru ngong men hikai. Haba la kalau pun hi hamai rang kimi bai ketin mai rang mo. Ki nong sor lai oh ki om bhana ni subang bhe gran poi. Pen hikai lang se. Ki ong na kam tam bi gran ngale bi kam khur mo ki ong. Ana subang bhe. Nga ngayang hande om tang nakaliang jong ngahi hendrai ngayang nakaliang jong ki baba ki kom ru jong nga ki balaya pas lang ya kane ke exam ka bala pelong menta bat ki bangi layawan syakmat bat laya pas pa te ngambun ketien bangkran akwa ban shu ai kuplaya pi baro yaki mama yaki nana yaki miit iki mai iet baro ki balaya telong ya kene ka program ban ais mo bha yangi kene ka jing pelong jo pi kene program kalau nang pensionor shu yangi bangin nang le bha shu ngin kiu shu saprang dong sisalite nga klampen kre ai ban kran nga shop tang tai imama ila ade ila pet bhasiao yang la shu action na ajing kran ma phimo oh sotata te kadbana kran I mailet ru ngala superkat kumnungan kran gamba ngapai biang I madang I ong shu ajing kublai te ngala kamas no jai so shu ajing kublai te kamas kom sogi te what's going on bangkran ketin seorang ru ngakam danang ha. Wat habang ai interview ru haka media barok kilai ong bak kejingkran janpi kalabas tangba wat ban ong nong hikai ru ngong men hikai. Haba la kalau pun hi hamai rang kimi bai ketin mai rang mo. Se ngamla hi ban penja ika ketin sinong la jam. Wa habang alek ka shajingai ru ki bangakran naktin mairang oh ki nongsor lai oh ki om bhana ni subang bhe gran poi pen hikai lang se ki ong na kam tam bi gran ngale bi kam khur mo ki ong ana subang bhe te sato bakle bi kane kampat dai ka vote of thanks midang ngan e ben elat gran ya poi nyang su e kublai nakaliang yi ki bi wan chem ya kanoi ka ong es lu bhe chukoi barok ba sesien biang kublashibun mama bi pilewan pinsingai lang yi ma sesien biang kublashibun ya poi barok kublashibun